munyarwandakazi ikomeye kugatuza wumve ko utewe ishema no kuba uri umunyarwanda ndetse dushimire ubuyobozi bwiza twagize guhera nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. So buri gihe hari ikibazo nkomeza nibaza ko turi agahugu gato ndetse tukaba turi abaturage bake tugereranyije n'ibindi bihugu, ubundi mubikora gute banyarwanda? Sinzi ukuntu byoroha cyane kugira ngo umuntu wese ukandagiye mu Rwanda ahita abona itandukaniro riri mu Rwanda ndetse n'ibindi bihugu. So ngira ngo abantu benshi murabizi ko ku munsi w'ejo nibwo IShowSpeed yari ari i Kigali mu Rwanda ndetse yanageze mu ntara mu karere ka Musanze asura ingagi muri parike y'ibirunga. Gusa ubwo yari amaze guhura n'urubyiruko ahuriye kuri Club Rafiki i Nyamirambo yerekeza kuri Stade Amahoro i Remera, atunguranye atangaza ko mu bihugu byose yasuye, mu bihugu byose amaze gusura muri Afurika, u Rwanda ari kimwe mu bihugu byiza yasuyemo ndetse ubwo azaba ari mu cyumweru cy'ibiruhuko azagaruka kurusura. Abantu mwakurikiye live streaming yakoreye mu Rwanda ngira ngo mwarabibonye ahantu hose yasuye muri Zaria Court, asura Stade Amahoro, asura muri Arena, asura aho yagiye ajya mu ruhongore gukama, mwigisha gukama, ndetse ku mugoroba yaje kujya mu Biryogo muri restaurant gufata amafunguro y'umugoroba, ndetse akaba ari naho yaje gutungurana ubwo umuntu yaramubajije igihe azavira mu Rwanda, avuga ko azahamara igihe kinini bitewe nuko ngo yaguze yamaze kugura inzu mu Rwanda. So twuse cyane rero kugira ngo mubone ubugenge ndetse n'ubukoryo bubera ku butaka bw'u Rwanda. Amasaha abiri hafi atatu IShowSpeed yamaze arikora live streaming mu Rwanda, yungutse aba subscribers barenga 92,000 ndetse yahise atangaza ko kuva yatangira gukora ino tour muri Afurika ndetse akora ama live streaming ari ubwa mbere agize aba subscribers benshi arimo arakora live streaming. Ikindi kintu mwamenya rero kirenze bya hatari, live streaming yagiriye mu Rwanda niyo live streaming imaze kurebwa cyane mu gihe gito, kuko imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 4,400,000 mu masaha 16 gusa, mu gihe mu minsi 7 ishize muri Mozambique imaze kurebwa ni miliyoni 2 gusa, iyo mu gihugu cya Botswana imaze kurebwa na miliyoni 2 gusa, nayo yo muri Zimbabwe imaze kurebwa na miliyoni 3,100,000, yo muri Zambia imaze kurebwa na miliyoni 2,100,000, nayo n'izindi nk'Eswatini imaze kurebwa na miliyoni 2,500,000. ni hafi aho ngaho. Ikibazo ngiye mbaza rero ni iki ngiki, abanyarwanda mubikora gute? Tuganire. Ndi Mideli w'abanyarwanda. Mbibutse ko ukeneye ibikoresho byiza bya electronique karite ya mbere kandi ku giciro cyiza, urugero iPad zigezweho, laptop, smartwatch, iPhone zigezweho nk'urugero iPhone 17, ring light nziza cyane, nkurangiye muri Urban Connect shop ya mbere y'ibikoresho bya electronique mu mujyi wa Kigali. Urban Connect bakorera i Kigali mu mujyi mu nyubako ya Makuza Peace Plaza kuri ground floor, mubagane ubundi babatse. Ndi Mideli w'abanyarwanda.